Oburaro bw'abasigazi ahishemero rya St Williams Rukushangwa omuri Kiziba Kagango Division omuri Shema Municipality nibo bwacwekerezebwa burukushesha obu abeje baba bagire kushoma winter batyo omubwango polisi bwanyuma yo kufuna amakuru ago n'ukwokurahuka okujuna embeera barukuraza omuriro kwonka n'obukakuba akengana busha tukabasa kushahurwa zazirinka shayi 11 idakika 20 za hato mukasheshe ubona aterwa isumu ya umumba semesa banje muwaga ba Robert hamwe na school Nancy Arnito Brenda bakungambira ngo domuco y'abana yasi kubaheza kungambira icyo nakora naterwa Madam DPC Conseranta Jamiru Kanyankore ariyo mukumi w'ishomero kandi awabanza kureba umuriro gurukwosya oburaro yashoborora ku ekizibu kitaruga amashanyarazi nkoku abenji babana batekateka aho yashoborora ku yareba umuntu arukwiruka arukuruga omuburaro obwasya unahika naranza kurubwo ndiho umuntu nakurosinga ariyo naragara umuntu hati ndanza ahado cyangwa muri hati ngaruke nyuma ita mugenzi wanyu tedumu bajose bayarindiye kizimbe kitinkaryana yonko muntu nkoreba ngo n'amashanyarazi akuba habe harimo nanka wayimwe rukorwa mucaci rukuzamo kandi eberi ya switch yonga just right kandi umuriro tugwatandike ngo ngwatandikire ruguru atiyo omukumi w'ishomero omukugambaho nankagashaka weito nokwo kutushoborora ngo gubeire gutari murundo gwo kubanza okutahirirwa aho babandize kuyija bakata ebirahuri by'amaderisa g'ishomero inyuma ho mbiru bicako nabwo abantu bakabize batera mu baro kumpa uko mu birase bigenyuma batera ebirahuri nabwo bigimuka kwa nunkanta kumira kakumira abandi barundo umuntu yabo William Rwabukare chairman wa bodi w'ishomero yahumuriza abazaire nabeje ahakuba taine owafera omumuriro saswa no kumuza abana abatongeye kisoboke ebinebeze bitakwata kumanya zukoga bana kuri yako ira kumuza abazire ahagwe byo nevireho okambwenu ekikusaba ekikusimba ruhanga no kugira ngo ombana bitino kireki aho niho Ronald yagira umugisha ora assistant RCC ahabwa Shema yaterero muranga aharuburi arukukwataho kuza ahabuzora meisho ngo orakwate ari enyuma y'ekikorweki na munonga omubwire bw'ebigezo bwa nyuma yo kucondoza na ija kubuzibwa akasiona kahindo icyabaho n'icyo busasi izoberi konka nka polisi nanga nka security iyo riyo nekora icyayo kureba ngo umuntu arakwatwe ayari enyuma yo murogu yakwatwa kandi yavunanizwa nk'amateka ukugagabo gasha kwa Gerald Tugume omuri Shema.